bamaze imyaka 9 badafite urubyaro, amara imyaka 8. Icyo gihe mwaza mwumva ko yari afite ibitaro atagomba kwivurizaho, ari sans papier. Imyaka 8 udafite ibyangombwa, n'imyaka 9 udafite urubyaro. Ko murumva ubwo busharire. Hari abantu bagiye bamfasha muri uru rugendo batabizi, chance na Ben ntago ngira amahirwe yo kubavugisha cyane, ariko navuga ko 80% bw'ubuzima bwanjye bwo kubura abana no kubabona baramfashije kandi batabizi. Hari ukuntu nze twakoze ubukwe mu 2010, avortsoma yabaye turi mu rusengero, arije wayoboye amateraniro, nawe ari we wayoboye indirimbo aho twateraniraga. Hari kuwa gatanu baratubwira ngo nibwo twamenye ko yasamye. Kuwa gatanu, kuwa gatandatu twirirwa n'ibyishimo n'umunezero yuko nyuma y'igihe kirekire natwe tugiye gukikira. Ku cyumweru tuja mu materaniro, arije wayayoboye, wumve kuyobora amateraniro ufite ibyishimo. Abandi bariko bavuga sinumva ibyo bavuga, je nkabona ibyanje. Amen, haleluya. Mu gihe abaririmbyi bari barangije kuririmba, bicaye ngiye guhaguruka ngo ari nje ufata umwanya, angora arambwira ngo ndashaka ko tuvugana. Namubwira nti bawe, ariko kubera ukuntu tubakurikira mudufasha, turasa ndi kureba abantu bose nkabana ndabazi bose kabisa, hafi ya bose, kubera turabakurikira buri gihe. Iyo umuntu atashe ni mwebwe atahiraho, so turabakurikira kandi muradufasha, mudukorera ibintu byinshi. Rero ndatinze, ndashima Imana ko ngarutse aha ngaha mfite abana 2. Ko umunsi babimbwira numvaga nkunda abana, ariko nyine iyo utarababyara abantu bashatse barabizi cyangwa banabyaye uzubakunda, ariko ntiba biryoshye cyane, uzgira imbabazi ariko ukumva nyine si cyane. Ariko umunsi uwo muntu aza kubimbwira nararize, ariko mutavuga nose kuko Imana ari ngewe hisi ivuga kuri munzatina. Ariko numva n'umwaka umwe, numvaga nyine utarenga umwaka umwe. Imyaka 3 ishize ntangira kubona kujya ibintu biri serious. Ndavuga imyaka 3 kwishize turicara gutya gusa. Cyo gihe nari maze gusanga mugenzi wanjye we yarari, imyaka 4 irashira, imyaka 5, umwaka wa 6 numva nkaho nihebye. Njya ahantu ndasenga njye nyine, ndavuga Mana waravuze ko tuzatinda kubyara, no kuvuga ngo tuzabyara, ntiwavuze ko tutazabyara. Niba igihe kitaragera ereza ikimenyetso abantu. Ariko nyine abantu rimwe na rimwe baza batuzanirizwa naho kugira ngo tumenye uko nyine hano turi ukuntu hameze, cyangwa tunegera Imana cyane. Rero bimaze kuba numvishije ko hari igihe cy'Imana kizagera. Mu by'ukuri nihuse uwacaraza kubivuga cyane, nawe bimenyereye kubivuga. Byageze aho ngaho mu 2017 ndongera ndasama ntibyakunda, ariko nkomeza kwizera Imana. Ndavuga ngo ibyo ari byo byose hari icyizere cy'uko hari umunsi umwe nzasama nkabyara. Mu 2020 ndasama, umwaka urangiye 2021 ndabyara umwana w'umukobwa. Imana ibishemerwe. Isezerano ry'Imana riba rirasohoye. Mu 2024 ndongera ndabyara umwana w'umuhungu. Rero araza kubirambura kurushaho, ariko mu byumve ko Imana yanshubije. Wenda ushobora kuba ufite umuvandimwe, inshuti, cyangwa wowe rwose turi ubuhamya bugenda, twaciye mu bintu byinshi. Wenda unyegereye cyane nibwo nakubwira byinshi kuruta uko nabivugira hano, kubera ko ntanahamenyereye. Ariko Imana yo mu ijuru yatanze abana mu muryango wacu no mu muryango y'abana bose. Ndabaza abantu benshi basengeramo hano bagiye basubizwa. Imana yo mu ijuru itanga abana, ibishemerwe. Nta wundi muntu ushobora kuguha urubyaro, si umubyeyi. Namenye neza kirekire natwe tugiye gukikira. Ku cyumweru tuja mu materaniro, arije wayayoboye, wumve kuyobora amateraniro ufite ibyishimo.
abandi bariko bavuga sinumva ivyo bavuga je nkabona ivyanje. Amen. Hallelujah. Wagendanye natwe ariko Imana data. Hallelujah. Hallelujah. Nzagendana nawe, nzabana nawe. Nunyura mu bikomeye nzabana nawe. Nunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzagusiga, sinzoguhana, nzaguheka ku mugongo wanje. Hey, nzaguheka ku mugongo wanje, ku mugongo w'Uwiteka. Kuja mu buvuzi bushoboka bwose, dutanga amafaranga twari dufite, ntibizagira ico bitumarira. Umuganga twabonanye ndavyibuka, ni umuganga ukomeye ku rwego rw'isi, ukomeye, ni umuprofeseri, akora ibipimo byose bishoboka. Arangije aratubwira ngo twebwe dufite aho tugarukira, hari ibyo dushoboye, ariko hari n'abaza bava hano twananiwe kandi bakabona urubyaro. Numva ndanyuzwe, numva iryo jambo rirankomeje. Akandi kantu kigeze kutubaho, hari umunsi tuja muri iyo nzira, hari umunsi twaganiriye na mugenzi wanje. Haleluya. Ico kiganiro kiza kimera nka ca kindi Yesu ari kumwe n'abigishwa be baja Emmaus, bagenda baganira. None natwe turi mu modoka tugenda, arambwira ngo iyaba byibura twari tugize amahirwe ngo hagati yacu babone ufite ikibazo cyangwa se dusange eregani myinshi yo gutanga bariyo migisha Ibyo nibutse ko hari umunsi nje na madamu Gaspar ari hariya tuja gukora ubukwe, twaje hano muri urusengero hakiriho gusa inkingi. Je na madamu tuza hano, Gaspar turamubwira ngo nagende turasenga, twadusengera umuryango wacu, turapfukama turasenga, turarira habura wahoze uwundi. Dutuma Gaspar ngo naje kutuzanira amapapier mushwara ku mabotike hariya hepfo, atuzanira papier mushwara, dupfukamye mu hano twadusengera umuryango wacu. Twarimo dukirana n'imbaraga z'ahantu mu kirere, aho twebwe tutari dufite ububasha bwo kubona. Ariko Imana data, ukwezi kwa kane ndatekereza ari ku minsi 20, arambwira ngo kindumva ntameze neza. Data uko kwezi kwa kane amfata ukuboko arambwira ngo Patrick, igihe cyo kumva imiyaga, igihe cyo kumva ibihuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amfata ukuboko arambwira ngo noneho ibyo wategereje igihe kirekire ngibi ngiye kubishira mu biganza byawe, ngibi ntakizabikoraho. Birarinzwe n'isezerano rikomeye tirifite uwarinyeganyeza, nubwo intare zohaguruka, nubwo ibimoka bihari. Haleluya. Zaburi dati cyubahiro. Amena. Imana noneho kurya utangira
gushidikanya ku byo Imana yayikwereka, kavuga ngo si ibindi byo ntibyageza aha, ibi nibyo ntibyagenze gutya, ibi ninjye nubwo yambwiye ngo ngiye kubigukorera, noneho Imana yaje kubikora. Haleluya. Nkabwira mugenzi wanje ngo noneho iri joro ntiyanyeretse gusa dusa, ntiyanyeretse gusa tuzayo ya Imana, hari ukuntu yantembereje mbona kindakina nawe, mbona umwana karansekera, mbona kindamutserura, mbona. Haleluya. Noneho Imana itangira kuduhereza amasezerano itwereka ngo uyu nguyu azagira ikarakitere, n'uyu nawe azagira izi karakitere. Uwo yatsinze izimutegera, uwo yatindije izimutegera. Wirambirwa ku musozi uriho, wirambirwa mu kigerageza urimo, hari igitondo cyo gutabarwa. Nukuri kirahari, kandi nta cyakinyeganyeza, kandi nta cyagikuraho, kandi suko bidahari bibirwanya, ariko hariho isezerano ribirinze. Isezerano ribirinze rirakomeye cyane, ubihagaze hejuru arakomeye cyane. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Haleluya. Turabyara umwana w'umukobwa mwiza cyane, nta wundi mwana ndabona basa. Amen. Mama Christine arabizi nkunda abana ku kigero cyo hejuru. Amen. Tangira kumva uburyohe bw'Imana. Hari igihe tuzatwicarana nawe, amateraniro yanyu ya hano ya dimanche, iyo muyarangije ku mugoroba tuzadutaramana nawe, igisirimba mwabyinnye tuzatugishira kuri televiziyo, nge n'uwo mukobwa wanjye tugasirimba, nkavuga ngo Mana, izi ni imbaraga zawe waramvumbishije, ubu ndi mu munezero wawe, uku ni wewe tuhatugendana, ubu ni uburinzi bwawe, nta bwoba mfite, nta kindi. Mwarakoze. Igiseye ubwoba cyane ijoro ntikizanera ubwoba. Yego nukuri twarubakitse, turakomeye, turabatsinzi. Igihe cyo kurira Imana yakidukuyeho, igihe cy'amaganya Imana yakidukuyeho. Aho ngaho nayise izina, ndavuga ngo ni Imana izi. Turi mu rusengero duhura nawo araba. Ubwa nyuma reka mbabwire iki kigeragezo twanyuzemo, n'abandi banyuzemo, n'abandi bakinyuramo, n'abandi bakirimo uyu munsi. Hari intambara tuzatuvuga ngo turarwana n'intambara y'urubyaro, ntabwo ari intambara y'urubyaro. Oya, hari umwuka Satani azazana yateye umuryango. Icyambere abashaka gusenya wa muryango, icya kabiri abashaka kugutandukanya na connection zawe zose. Nkuko ayo majwi yose mpayamvuga bimeze nka cyagihe Yobu ageze ahantu hakomeye, umugore wiwe arahaguruka n'inshuti ziwe zirahaguruka. Iyo umuntu ari muri iki kibazo nuko bisa bimera, inshuti ntizaze kuvuga kubera ko zakwanze. Oya, ntabwo ari urwango, ahubwo ziganira kuko bafite ikibazo yuko ufite nawe ikibazo. Ariko muri ya mvugo bahaye bavuga, Satani agatembera nawe. Nka cyagihe yaje muri Petero akamubwira ngo nyabuna ntibibe uko nguko, akamubwira Kristo aramubwira ati mva inyuma. Iyo twasobanukiwe yuko intambara tutaturwana nabo tuhaturwana, biza bitworohera kurwana n'uwo tugomba kurwana nawe. Uwiteka niwe mwungeri wanje, sinzatinya. Icyiza cyabyo nuko nyuma y'izo ntambara zose uzubihamisha umutima wawe ukavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nta kindi nzatinya kirenze icyo natinye. Naratinyutse nk'uko ndi kumwe n'uwantinyuye, kandi yaranyubatse narubakitse. Imana ibaho umugisha. Murakoze.
dukomere ijambo ry'Imana amashyi, nimwongere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Wa mbega imbaraga z'Imana. Reka nsabe Revera atambuke. Ubuhamya bwa Patrick na Aimee mbukuyemo ibyifuzo bibiri. Kimwe amaze kukivuga n'urubyaro, tambuka usengera urubyaro. Icya kabiri ntibakivuze. Aimee yamaze imyaka ingahe atarabona ibyangombwa muri kiriya gihugu? Mwamaze imyaka ingahe mutarabyara? Hari abaje nyuma batabyumvise. Bamaze imyaka 9 badafite urubyaro, amara imyaka 8. Icyo gihe mwaza mwumva ko yari afite ibitaro atagomba kwivurizaho, ari sans papier. Imyaka 8 udafite ibyangombwa, n'imyaka 9 udafite urubyaro. Ko murumva ubwo busharire? Revera ugiye gusengera abantu bari ku musozi w'urubyaro. Icya kabiri, usengera abantu bari bo badukurikira bari online, bari ku musozi wo kubura ibyangombwa. Hari abajya bategereza imyaka 10 karangira, umuryango uri muri Afurika nawe aririye. Urwo mbozo ko ndumvuga icyo cyifuzo, ariko wazumvise. Imana yatabaye ubuzima bwa Aimee na Patrick ikaba gukikira nyuma y'imyaka 9. Imana yasingirije Aimee ibyangombwa nyuma y'imyaka 8. Nawe uri mudukurikira ukeneye ibyangombwa cyangwa uri muri aya materaniro ukeneye gusanga umugabo cyangwa umugore, Imana ya Isirayeli ibiguhe. Hanyuma twakira umuvugabutumwa wa kabiri. Karibu ibyo byifuzo byombi. Reka tubanze dukomere Imana amashyi.